ngaron jingkerman damar pangalatray. Upay baru ngitip hi. Ba. Kidang don kata jingsanya. Jing it. But hak jing yalam juga aku mau beli joki. But lu nga don confidence su damar ba. Mana lah kapuar bangadon hang ne. Apa Shillong ni apa konsensi. Man ka sigi pak jong jong konsensi ki de ilong keluar baru ni kedua ya kan. Ban yes lok yang jing jong ki. Lan ki dorbar sidong ki club ki society ki committee ki bafer ki wan badia slok ban ya tray lang shopin bani pai ba ngadon bi badu pai ba lan nyotang hapor ba haban li cingli cabar di meeting bagutar dan buat ladang kalau sabaru ki pai ba they are free to come because ngadon ki perlok no ya tray apa office ki don laingut sawut ki ba ladang amdon mangaru ki pai ba ki ki biyo ba legal ila berregister ya ki jing nga sogum ne ban kerpat ya ki pat jong song juga jelame glia jong ni kandon a great opportunity yangi kum ka party lada ki pat ba ka jela ya kini ki jing ki babun ki jong ki belalung pending for many years lagi bun sedem jela da kila da ki ayangi tang life wingut ki meli ban tahu ka sorkar lesi kata lesi kita ki jing dawa jong seng balang ba fer lade jing dawa jong ki society ba fer nilaban penrung ya ka apo ka agenda nut jong BJP apo Delhi aga bangin ya keren meniasa ya kinu hi jing dawa jing ninong song benta jing bah jong pai ba kat kum ka constitution of India lade kamat rekam jong India ingin yele ban penrung ya ka agenda nut kan begitu apa dia saat Arab yang kepada bandio yang kepada bandio mungkin dia jadi bandio mana i ba ya lek la penai dia ba lara ka BJP kawan ka bor inde i kum ka menteri nang ba hek umla abanong daladi unput turai ladi bang ada bang long chief minister lara ka BJP ka job nama ka BJP ka national party kam ka party job hek maroi atau sebut lah ada kawan kita kasih kerwa pipit trek na belum siap kacong be apa Delhi dagi mana kada kawan direktif Delhi bagi naik minister apa kalau kawan direktif ni gumpa discipline party ni cin be kamu dia kena kamu si minister la Delhi ki bagi ya napo Delhi kibit yang abang chief minister keluar ban cakri ya jelas Pakai election ada job menteri wajar mentah kan ini election apply katno mat job ini di arpo wajar sana kasi long hi shwa election kikan baro ki parti kikan to ko BJP shwa berdelo election ko balong mentah ndala jab election ban kiawan khot pada BJP bahai nomor lu kitan kami ye pisana po Delhi natra apa ne thaw sarkar ban bag BJP bahai kita gini hukum gitu mana kan election ajar kan peraru kaju kikan to percaya ke BJP hadin beladap election pan BJP bahai malu ki kudup tinggi ke BJP nomor ba ki perkata itu hidup berdingap de Delhi kita ni BJP ya